туугандар, Көк Алма жергесине келсек, атактуу белгилүү болгон Боец Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, кыргыз ким экенин көрсөтүп, таанытып жүргөн Боец. Ассаламу алейкум. Марсель, кандайсың? Тынчсыңбы? Ден соолуктарың жакшыбы? Бул Көк Алма таланттуу адамдарга бай экен да. Биягында болсо ырчы Толкунбек. Анда эмесе Боецке сөз берсек. Боец, быйылкы жыл кандай өттү? Улактарда көрүп калтабыз тиктогуңан. Өтө сонун улак. Өтө сонунбу? Сени көргөнүмөн аябай кубанычтамын да, себеби сен тиктогуңан лайктан басып, комментарийни мен басып, эме кылдым. Кудай кааласа, ушуну мен да тиктокко чыгарам, бир репост кылып өзүң бөлүшөсүң, кудай кааласа. Болду, кудай кааласа, инстаграмга чыгарам сөз. Кандай болот? Быйылкы жылдан барбы дагы бой сойлор дегендей? Жылдан жок, уже 2024 бүттү, уже 2025ке кудай кааласа. Кудай кааласа? Февралга эрке болон токтор менен. Ой, машалла, молодец. Өзбектин Боеци менен эмеспи? Жок, казак. Казак. Бол. Молодец. Бул Боец эле эмес, сен дагы таланттуу бала экенсиң да. Улактан бая бир көтөрүп аткан жерден. Аз калды, көтөрүп чыгып аткан жерден кысылып калдым да. Молодец, бирок сени сыйлашат экен, бир аз кайра токтоду ошомолдачы. 2-3 жолу салсам, 2-3 жолу токтоду. Койгула деп көтөрүп аттың эле, бирок болбой калды. Ат сүрүлүп кетти окшойт менимче. Аттар сүрүлүп кетти, улак алыс болуп калды да. Молодец, оматың берсин, дагы аракет кылабыз, кудай кааласа, токтоп калбайбыз да. Бүгүн ашырабызбы? Бүгүн дагы ашырабыз. Ашырыш планда бар, кудай кааласа. 3 улак, бой канчасы болду? 21 болду. 21 болду. 21ден 3 улак. Кудай кааласа. Эми тойгу берген марекени өткүзүп аткан адамга бир каалоо тилек айтып кетем, Марсель. Өзүм мен Көк Алмадан болом. Ушул жерде чогуу өскөнбүз. Ооба. Токондор берди улакты. Токондор менен чогуу өскөнбүз. Молодец. Чогуу чабып, чогуу ушул жерде эле чоңойгонбуз Көк Алмада. Бизде зал, пал эчтеке болгон эмес. Өзү нарактан табият ушундай деген. Залды айтып баштайбыз, зал кылып. Молодец. Кудай кааласа болуп калат келечекте. Иншалла. Монтип элге таанылып, кудай кааласа бир жакшы жерге, бир кызматтарга барып калсаң кийинчерээк. Өзүң кыласың, кудай кааласа. Молодец. Кайсы балбанда чыгып калды азыр? Улакпы? Жерге түштү, майыл. Анга көңүл бурбай турабыз. Эми бир марекени өткүзүп аткан адамга бир каалоо тилек айтып кетсең. Ошо, ушинтип Көк Алма эли сыйлашып эле жүрөлү, өзү кичине айылбыз. Бизден нары айыл деле жок да. Тоонун башында бизде убагында мындай возможность болгон эмес, ушинтип чисто улак чабып ушинтип чоңойгонбуз. Молодец. Улак берип аткандарга дагы ийгилик жакшы өткөзүп алсын, главный. Азаматсың. Ошол жерде улакчыларга дагы главный ден соолук, без травма. Улакта травма көп болот. Травма албай аман эсен чыгып. Амин, айтканың келсин. Мындан кийинки бойлорго дагы ийгилик, Кыргызстандын желегин желбиретип, кыргызды ким экенин элге таанытып жүрөр полбан. Анда эмесе кийинки сөздү Толкунбек булбулдай үнү болгон, элге жагымдуу ырларды ырдап таанылып келаткан аке Толкунбекке сөз берсек. Толкунбек, улак кандай өтүп атат? Шуну болду. Улак жакшы. Ат жыгылып калды? Ат жыгылып калды. 2-3 ат катарынан жыгылып калды туугандар. Карап кой. Я, бир тууган акасы болот экен, Марсель болбон. Майсал экен. Куш көрдүк аке. Майсал экен. Зор болтабы аке? Зор. Молодец. Ака, гөланын ортосунда эле жүрөсүз, биз эңкейип аракет кылбай атасыз, зеригип атасызбы? Кандай болот ака? Сизди ортодо тартып атам аке, Майсал ака ортодо деп эле. Алабыз да, алар булар алып. Секин, а? Алып атат эки жактан келген. Алардын эки жактан келген мыймандар сүйүнүп кетти. Бирден ашырып кетсин деген. Молодец, сиз ака, уматыңыз өсүн. Негизи улакты биз чабып кыйратпайбыз. Нарайдан. Улакты биз чабып кыйратпайбыз негизичи. Улактын күзүрлөрү ушул Майсал акелерибиз. Айылдын күзүрлөрү десе болот. Ооба. Эгеле базар коргондун терилген күзүрлөрдүн бири. Анан бүгүн болсо айылда 95-жылкылар Токон акебиз улак берип атат. Марекеси жакшы өтсүн. Эсен аман тынччылык менен анан элге берген никсаны кабыл болсун. Не максатта той беребиз, ошол максатына жетсин. Амин. Майсал акем сүйлөш керек, максат Майсал акем бир сүйлөп койдук. Анан бүгүн эми Марсель экөөбүз атайын ушул улакка Баягыдан форма менен келдиңер. Форма менен келдик. Анан дагы айтып отурган нерсе бир Сыймык деген досубуз бар. Магазин иштеди.
Ошоло көзгө окшош форма бердилер. Аха. Мына форманы. Бишкектен атайын салып жүрдү. Улакчылар ушундай форма кийет дейт да. Болду. Анан сизге да чоң рахмат, таксир. Болду, тартып атканыңар. Постоянно келип ушу программадагы жакшылыктарды тартып турасыздар. Кудай кааласа элге жарыя кылып турабыз. Эми биз улакчы эмеспиз чындыгында. Болду. Бирок улакты сүйгөндөрдөнбүз. Ата бабабыз улактын үстүндө чоңоюп, ата бабабыз улак чапкан. Бул Толкунун атасы Куку деген раматылык аке болгон. Жалөөдө кошуна чук. Бул кишинин буну Куку раматылык өтө улакчы адам болгон. Канында бар да бул. Ошончо. Бул аттын үстүндө жүрбөй калганбы? Чота Марселдей аракет кыла албай атат да бул. Көбүнчө шардын Башында көп аракет кылып. Жок, мен башында аракет кылганда тартпай калдым окшойт. Мунусунда бир байкап турасыз. Болду. Атайын, а? Анан бирок мынау бер айдасаң Марсел. Марсел бер айда. Океанды көрөсүң эми. Океан үстүндө отурган адамдын түсү өзгөрөт. Болду. Аттын үстүндө, а? Болду. Буюрса бул жаңы өспүрүм. Бул ат өзүңкү, а? Ооба. Жаңы өспүрүм. Мынакей. Муну Ляличка деп коем мен. Киличка. Ляличка. Кайманат киличка экен. Шумен сөз жыйынтпайбыз же барбы? Бул жакта турган менин классташ досторум. Мынакей. Толкунбектин классташтары мынакей. Бир партада олтурган классташтар. Булар дагы бир сөз сүйлөп кетебизби кичине? Маарекени өткүзгөн адамдарга бир. Мына. Чылбырга Анан айтмакчы, эме Чылбырга экенин билбедим бирок. Сары деген досум. Мынакей чота Марсель захват кылат окшойсуң чылбыр менен, а? Бир. Бастырып. Болду, айдайлы. Марсель. Жиби жок эле. Кеттикпи? Кана. Сол жерге солгандан жаштайыбыздан ат үстүндө чоңойбуз да баарыбыз. Кайсы тармакта жүрбөйдү сүртүп. Айылга келип улак чагып кетип турушат. Ошо айылда сыймыктана турган балдар ушу Марсель, Толкун. Айта берсек көп. Негизинен көк алма жергеси ушундай мындай таланттуу адамдарга бай экенсиңер чындыгындачы. Мындай өтө мындай конокту сыйлай билген, жакшы бир адамдар экен. Мына Айбек балбанды Бакыт айландырып жүрүп алдырды да бүгүнчө. Эмесе Бакыт балбан каяктан Нокен жергесинен мынакей башка райондон келип отурат. Азаматсыңар мынакей инилерим. Булар дагы мындай бешиктеги баланын бек болорун ким билди? Жаш күчпү биягы? Азамат. Шайлой Айштабыздын баласы муну. Акыркы. Азаматсыңар мынакей. Мынакей ат алмаштырып жүрсүң го. Бек брадан ат Океан дегенчи. Аха. Ошо биз Муну ушундай аракетти кылат экенсиң да. 2-3 ат багып атабыз, чыгат. Кудай кааласа. Бир 2-3 ат чыгартабыз өспүрүмдөрдөн. Болду Азамат. Багып атабыз. Ох, бир эже кылып калдыр улакта. Ана балбандар татайлчы бирек ана аракетти кылачы көрөлү. Мына камерада көрсөткүлөчү бир. Дрон жок баке. Дрон турат, жүрөм го мына дрон менен. Күчтүрөөк сорун аракет кылабы булар, а? Ай, азаматтар мынакей. Мынакей Марсель менен Толкунду көрөбүз, астыгандар. Кандай болот экен? Tamam dostum gön. Tamam. Ya bizden verç mi? Ya bize sen sal verç mi? Bir dakika oval, tebrik et öğretsin. Ana balvanlar. Oy bu sayga çıkıp ketdi bollar ya, nara sıyğan ketmeyin naraga ya. Oy bu, mınakey, kök almada olaq monoy olup ketdi bunlar. Sayga qarap ketdi, sayga. Marcel mesmi Marcel. Oy bu açtı. Ay жерге түшүп алды. Жерге түшүп алды, жерге. Сайдын боюнда калдат да биягы. Көлдүн боюнда дегендей мынакей. Толкун айда аркадан тартып кетти ага. Толкун балбанды көрөлү, атайын келди табыз эми ат мени. Кана Марсель алтау Марсель. Байсал аке алтау. Байсал аке ортодо экен мынакей, Байсал аке. Кана балбандар. Байсал аке ортодо сиз бакыт айландырып аттыр мынакей Байсал аке. Кана бакыт балбан менен мынакей. Майсал балбан ортодо бир жерде аракетте мынакей. Айрылып сүрүлүп чыгып кетти, Санча балбан ортодо экен мынакей. Бек болотпу, бек болот. Кайсынысы бек болот мен таанып калайын. Кана. Ой. Бай мына.
Marcel Nake. Kana. Gel YouTube. Kana balvanlar. Qaysi balvan hareket tutadi? Ey! Sadan balvanni ko'rib o'taman Emir Chekedan aka. Oybo, Tunibek og'am o'rtada ekan-ku aka, Tunibek. Tunibek og'amni ko'rib o'taman o'rtada aka. Baysalning yanida, Maysal balvanning yanida. Kana balvanlar. Oybo, mana saydın boyunda oldu ya. Köldün boyunda degendey. Saydın boyunda Haletullah Molatına geçti. Kana, mına palvan qaysı palvan endi qizil giy. Ha? Aral online aqta turadi, nar qizil giyim onu. Qo'sha nima giygan? Açıdan? Jokinning ayni Jalovatdanmi shunda? Jalovatning balvoni ekan aka, o'rtada. Ah. Qaysi balvon? Azmi, gelen 3-cü yoshga o'zlari aka. Kana, gimyaqdan gün ko'taradi. Bayamanmi? Bayaman. Yo'q, bayaman emas ekan. Bayaman enga hareketni qilib ko'rgan ekan bu. Oybo, mına tuğanlar. Nake. Tunibek ağam nake tuğanlar. Tunibek degen ağam emas bu, o'sha Maysal ekan bu. Maysal. Nake degen balvon ba? Nake degen. Qora shapka, qara shapka. Nake degen balvon ekan, Voy be at çıkıldı. Oh. Yek at çıkılgan eken. Bay. Qaysı balvanda get sürülüp. Sürülüp balvanlar ehtiyat bolay. Nake tuğanlar. Tilekey degen balvan eken. Yaş ballar men teng talaştı nake. Qaymalmay çabırат. Ana ortada balvanlar. Sancho. Aral online ortada eken nake. Kana Maysal. Bu Maysal aka aylandiratganda balvonlar chekadi ne. Çağırsan buraya tizginin qarma aylandırib yurgan Maysal aka. Vaqtni ham aylandiratgan. Atacak ishlar da o'rtada aka Maysal aka. Gelen tost kaldı. Balvanlar. Balvanlar. Koyaman turga koygula. Maysal akanın atı Okean degen mi? Maysal akanın atı Okean degen mi? Okean degen Maysal akan ortada turadi aka. Ortada. Onda torpaqning üstünde Maysal akan ko'ngil to'q ekan ama. Kana. Ne geldi be? Teker atın aytdı gel. Kara,
Tülekey palvan qancha yoshda? 60'dan o'tib qoldi. 60'dan o'tib qoldi. 16, 17, 18 yoshga bolaga qaraganda kuchliroq ekan. Atçılı jirgan palvan ekan. Tülekey palvan. Kelanning o'rtasida. Jayloda jirgan palvan. Maysal aka o'rtada siz Maysal aka. Marsel kelib qoldim aka 6-nomerda. Maysal aka, Maysal aka inkar Tülekey balvan qaşıvatdı kolunda. Tülekey balvan. Tülekey balvan. Tülekey balvan'a gittim aka. Tülekey balvan'da çıktım aka. Tülekey balvan. Jelge şunu koy diyeceğim. Sancho balvan'da çıktı. Sancho. Sancho balvan. Kaç balvan? Kaç balvan'da çıktı? Bayamam balvan. Ya suyu bağırdı gel. Kızım gudun. Boşa kaçırız. Suyu var. Ama yerler durma gel. İyi. Ya suyu da at kızım gudun gel gel koy. Salağı. Kızım gudun. Maşallah maşallah namaz okuvattırmayın. Azamatsın. Toğanlar uşul baya reklama kılgan atımız şu Aral Minçürgen at hazır. Kardeşim 2. nomerdi qarayveresingер. Ak forma 2. nomer sarı tebeteydi. Ha? Dədil salgın gelen ortasında geç sürgün la. Selamünaleyküm salonaka qandaysiz? Süresiz. Qana gel. Nay degan polvondan chiqdi o'shanda. Maka. Nay degan polvondan chiqdi. Assalomualeykum aka, hozir salon sizdan bo'ldi o'shanda. Azamat. Malaka o'tkazgan odamga bir qalay tilak. Toqayam ulundan hurmat, qizdan xizmat ko'rsin. Ota-onasini silagan yoshlardan bo'lsin. Amin aytganingiz kelsin. Hada tinchlik bo'lsin elbet ondan. Amin Alloh akbar. Aka sizdaga yaxshi iyiliklar jaratib yuravering aka, azamat siz. Aka bir söylep qo'ying sizdaga, qatardan qolmay. Yaxshi niyat qilib uloq beryapti. Tinchlik bo'lsin, yaxshi. Amin aytganingiz kelsin aka. Bo'ldi, molodesiz aka. Aka galanni rasa geçdingiz ham, xudo xolasa. Aşırganımçı. Aşırganınız ham bor ava, xudo xolasa. Polni. O şakaptık Osman aka salam. Ana aka. Buna ortaneleri buna oladan sırayırız Aktulpar'dan. Oldu aka. Şuga çalıveresiz aka. Azamatsın vallahi. Qana aka to'g'onlar, boya aytganday ele 2. nomerda Aral onlayn aka. Şol Aral onlaynga yaxshilab ko'ngil burasinglar. Nazar salasыңар aka, atты көрөвересиңер келесиң. Aka Aral o'rtada to'g'onlar. O'rtada жүрөтүн aka. Boy 1.60 bor deydi. Aka Maysal akamiz o'rtada жүрөткөн Maysal. Qana qaysi polvon ko'tarib o'tadi. Joki polvonmi? Yo'q, Joki polvon Manas polvonni aylantirib o'tgan ekan, ha? Manas. Hey Manas polvonga ketdim aka. Manas polvonga ketdim aka. Mana polvonlar çevir alganlar. Aka bayagı ele janagı ele degендей vaqt polvon o'rtada ekan aka.
Aralımız kayakta жүрөткөн Арал. Aral'ına keyin eкен Арал. Арал салдың Арал. Vakıt Polvan bugün geçti o gelen. Gidaktan geliyorum imanlara varsın atayım açıktan geldi. Vakıt Polvan ortada olmak. Karı ölmeyin. Karı ölmeyin miken? Karı ölmeyin miken ha? Ana Ruslan Polvan eken ortada. Vakıt Polvan. Oy mına drone bok etti ya. Vakıt Polvan arkasında karavadan. Vakıt arkasında görse Aybek Polvan var eken. Oy. Polvanlar öyle Vakıt Polvan'la ki ortada turatu Vakıt Polvan. Sal kalış az kaldın olay dedim. Vaysal aka ortada olmak. Vaysal. Boy. Torat ko'kat. Ko'p forma degan torat. Vakıt Polvan. Bu Karol geçetkende gelen Karol. Oy kalk sürüldü o gele kalk sürüldü. Jök polvanla getdi, jök polvan. Körbeyle kaldı o buz jiget o gelen jök polvan. Jök polvanla. Oho, aksakalda getdi aksakalda. Aksakal. Boy mına gel. 7. nomerde mına gel. Oldu. 7. nomerde mına gel. Ruslan Balban ortada. Oşanu? Boldu azı. Mına Aral uz gel qolgan ekan ortaga. Aral akay. Aral sal Aral. Qat charchaq boldi o'xshaydi. Ortada palvanlarına ke bayağıle canağıle degендей. Maysal aka özün akay. Maysal akamla ortada akayam menen akay. Maysal akamla akay. Maysal balvan көк алманын орду билинип ташка тамга баскандай танылып калганын акай. Кимди айландырды ортодо Maysal aka. Aydan Maysal aka. Gelen ортосунда атам үйлөнгөн экен десем. Gelen ортосунда айланууда жыяны бар экен. Ayda. Alın Marcel aylandırып атабы Marcel. Bir туган агайындар амнаке карат минзип аттым эле бая Marcelге. Ana. Maysal aka ортодо мынаке. Ruslan aka менен бир жерде айландырып. Кайсы полбонду айландырып атат кени. Ортодо мынаке Maysal aka океан менен айландырып атат. Мынаке Sorun 2000 тугандар.
Öte sonluluk bolular. Kana Aral katılmadı gene zaten. Maysal aka özdağı dele ortada. Maysal aka ginde aylandırdı. Maysal aka bunakey. Ortada Maysal. Gelen Nort tutasında. Ama kepka giygen palvan kim? Ala jempir. Kök ala. Ha? Kenje palvan da ortada bunakey. Maysal aka ortada bunakey. Maysal aka bugün ortaga atты қатырып қойды ғой, қазықтай еле қылды мынакей. Ортада. Şu bironun tizginin qarmao aylandırып отыр. Ойбо, Maysal aka. Ta qayсы балбандар ортада айтып берчи бир. Ортада. Дұрыс балбан, Азамат балбан. Азамат балбан, onda forma, көк forma, ha? Sarı tebetey. Азамат балбан. Onlar 8-8'den tanıdım ben. Sen atın neler? Ha? Arjek, ha? Sen amatı yaxşıladı gelsin Arjek. Aybek balban ortaga kelip qolgan ekan bu kenden. Aybek balban. Бақыт балбан ортада екен. Да qayсы балбандар? Алисер балбан жетеле екен бро. Асалында арақта екен. Руслан ака менен аракет кылды. Алымбек балбан ортада. Алымбек балбан ортада. Правда, Алымбек. Манас балбан да ортада екен. Руслан балбан жақта еңкейді да тұршық. Топ форма еңкейді. Кылыч деген балбан да ортада екен. Көп кийинче. Алмаш кылыч деген балбан. Келе ака топок ягында ол. İkinci номерden var. Aral online. Baqıt palvan. Baqıt palvan jaqdan hareket bolgan boshqa. To'g'ri joqda жүрөбүз. Kenje balbан. Kenje palvan jaqdan da ko'jashli forma ko'taruvda o'xshaydi. Yosh qiz degan. Көк форма. Kim bal, qaysi bal al? Азамат балбан баласы. Balbanın adı kim? Белек балбан. Belek balban, jaş balban. 2007 жылкы бала. Aşırdığınca başka kötü gitti. Aşırdım. Yaş güç, mutlu aşırdım nake. Yaş güç, Azamat balban. Azamat balban balası. Belek ha? Belek balban ama. Yaş balban. Belek balban nake. Na balban bir. Akçan altı suyla balban. Молодец, Belek balban. Kogalmanın yaş balban. Yaş balban suyla aytar. Evet desekin. Azamat balbanın balası olatmalı. Молодец. Assalamualaikum balbanlar, hoş geldiniz. Kulak çakşırtla, tüşünü ötürüstü, taza çıktıklar. Azamat. Ha malades. Atakan nezil oldum seni. Ustazdan şagird öttü oldu da bir. Qaysı balban da gel atar. Aksakalga aşık olgan eken Aksakal. Aydarıla tıştağına sorun yarasın. Haşan. Hesapsızlık tıştan. Aydarıla tıştan. Sorun hesapsızlık. Qaysı balbanga aşık oldu eken?
Assalamualaikum hurmatli mehmonlar. Mana to'xtasin ulaq berib o'tadi, mana desa, to'y shirin o'tib o'tadi. Intiboqtash tushuntirib qolaman, o'zim o'zimga tilsang tilangan. Vaqtlar bor bo'lman, savris kechib to'laman Alloh. Allah. Ana ruhim ber. Aha, oqsoqol bayladi oqsoqol. Oros chiqib bergan kalkoga. Vaqt polvonda chiqdi, vaqt. Chiqib gel. Azamatsin vaqt polvon. Kaçı sorulmaz yerime ki. Yerine kaçız be. Vaqt polvon. Hayda dostum, hayda. Damattan Zeynep Pala'nın balası Ulukbek gelip ötkazın kalınga. Aybek palvan. Baktı falan söyle. Kıykılsam. Assalamualaikum. Çıkarsın. To'qonakan shu ulma yaxshi etmen shu uloq beradi. Shu ulumuz Qirg'izistonda jaragan elga dinga xizmat qilgan yigit ekan bo'lsin, ularni yaxshi o'tkasin ekan. O palonlar badasi tusigan bo'lsin. Allah. Bak polvon sorunni aldım. Bayağılar janagılar Ruslan polvon 7-chi nomerde kelenning o'rtasida. Alisher polvonning formasini tanib qoldim. Yash kuch. Qaysi polvonlar? Ana yash kuch bayağı yerden aldı öldü polvoni. Balvanlar. Qaysi balvonda ketdi? Berdali balvonda kettirmadi. To'xtasin. Qashqi ulug'uz. Senlar yaxshi net uloq berib o'tgan ekansan. Do'stlarimga cho'q rahmat uloq tartib kelib uloq berib o'tgan. Balangning ömrü uzun. Yaxshi yoshlardan bo'lsin. Orozdan geroy chiqqan. Balang geroy bo'lsin ekan. Rahmat taqdim etdim. Allohu akbar. Berdivoy balvon ekan bir eshik geçti oldum maka. Sorunu echki. Bag'ile janag'ile deganday Baysal balvon kelan o'rtasida ekanmaka. Ningen ati Okean. Okean'da Damal Baysal bo'ldi. Odam churva erkak chalg'lacha ko'raylik nerda. Okean. Ko'rg'alotlar Kamerada ko'raylik deysizmi? Baysal balvon chiqib ketdi. Aybek balvon o'rtada. Yo'q, Baysal yo'q. Bek balvon bilan kim bilan? Balvon kim bilan? Bek bilan? Joki balvon. Joki balvon. Joki balvon harakatda unaqa Joki balvon. Joki emas, Joku. Joki balvon ha? Joki balvon. Maşallah ki az gelen toğut koydu. Beymaral turaptı gelen ortasına. Vakit balvanın canına okşaydı.
Oğlum Alman kim kamçı istedi lan balon. Az enke gidip tek hayır o saça Alman candan enke yolda. Oğlum. Evet ay. Joki Alman ne? Yemenin aslında. Maysala gelin aslında. Arka jağında ona ki. Maysala. Seyit Alman mı? Seyit. Anam nobalanın gelesi dayin ekenden non qaraq oğlan. Jermelegan boydan girip ketdi az zaman. Gelesi tamay eken anaç. Non qaraq oğlan. Qana. Qana balvanna qaraq oğlan balvan. Balvanna qaraq oğlan. Qana balvan. Balvan. Jermele çiket yattan tügümeyini. Qana. Şunday ballar vardı anla ki jermelep tügümeyen jüret gelen. Tat kola balvanlar. Balvanlar tat kola. Qana. Qaysi balvan ortada kene. Qana. Qaysi balvonga ket. Bayağı adam sürgün bala oldu. Ket. Belgiley. İnşallah attan gelin. Çoğak balvan. Pata dualayın Allah verip atkan eken şu. Kılgan şu palvandardın barın patalar kabul olsun. Şu palasınдағы ömürlü, ozurlu. Kırıska eşikte olsun şu. Tuğan uruguna, eli jurtuna kızmat kılgan. Ата-энесине меримди, күйүмдүү жаштардан болсун. Şu gelgen palvandardın dağı, şu beydağı çıkan Kudayım saktap şu жақсы ойнап кетишти, Аллахым насип кылсын. Çoğak balvan eken. Aygan atı gel. Atı pazar var ondan. Ağay degenden eken attım. Çoğak balvan bir salın oldu. Bir koyga çıkardı balvan. Qaysi palvanda çıgat boldu eken. Qana. Eyvallah bekçide sadık al Hekim Bey. Aqtulpары menen nakey. Toy ötküzgen adam. Oy bu Seyit Palvan'a geldi. Seyit Palvan. Bak hacı mesela geliyordu. Yok gidin açılın. Gel. Non qaraq bola tuğanlar. Kırgızdın kılığın qaraqlamayın. Non qaraq bola. O tügünde torpaq dizep sürat tartamın dep. Non qaraq bola. İyi balvan. Bolga qaldı. Geç kaldık da. Sizler kettin ara. Katar kaçtı. Geç kaldık. Azıcık iyileşme aldın mı? Geç kaldın da. Balvanlar şundaydı non qaraq bola. Seyit Palvan bir salın oldu az. Assalamualaikum. Birinchiden Allohga cheksiz minnatdor bo'lsin. Rahmat shunday. Yaxshi quloq berib o'tadi. Alloh rozi bo'lsin. Toza quloq bo'lib o'tadi, молодец.
ne tilek dilesеңiz Кудайым тилек жеткизсин. Allahu akbar. Okey. Süyüt balvan. At kızlı gözlü atı. Tyson ege Tyson. Tyson degen at menen. Pakinechki. Seyit balvan. Ades balvan. Şu marekeler жақсы болуп атат. Ушундай марекелерден дагы көп боло берсин. Улуна делен улады. Кудайым улар болсун. Ушундай убактардан биз дагы берип жүрө берели. Ay balvanlar burada vakit isteysin. Kays balvan. Sağdan balvan. Sağdan balvan. Sağdan balvan kana. Koyalasın tazar. Yemi çıkılmayacak erkekçi. Altın kur tuğanlar sorun. Bakalasam da ki. Tarta turgan jere gelip tutaz. Sonun kıl tarta alacağız bakalasam. Mına ki kaynagan jerinden. Bayağı gele jana gele mına ki. Maysal balban ortada kimdi aylandırılar. Kızıl formada kim? Kızıl forma. Bizden bardık ile bazar korgon birok. Bat, tanıgan balvanların atına taptırabız az ortadan. Kimler tanıydı ortada balvanlarına ki? Aralı açalatkanı eken çekeden. Kana Mami palvan kayanda, Mami palvanına ki. Şadı palvan ortada. Şadı palvan ortada ki. Vakıt palvan mı? Vakıt. Kara nemeyen mi? Kara ölmeyen. Vakıt palvan altına ki. Maysal palvan jardamdaş budadan jandamına ki. Vakıt palvanı mingen attı Karöl. Maysal ekaniki. Tak, Akeyan men ha? Ekoten köp atkan. Altın kur bir ağı. Vakıt palvan menen Maysal palvan ekon hareket asıl. Terge çürgüye aşırat mı gene? Altın kur boş gerek benim. Koy bol yok. Kur degende yok öyle değil mi? Koy eken ha. Benimki hazır. Maysal aka azıcık aşağı tokşaydı ha.